tak percaya katut 70,000 harga nyen kata tebuh ra bak pui neraka 100,000 harga nyen sama dengan ura kiamat getanggung segala sangkut paut getanyo dengan manusia. Nah mu sangkut hak lengan Adam dalam dunianya yang hak tabayali ya na utang hak tabayali han tabayali umpama na dosa tu ura kiamat gepegah oleh Allah nyen si hamba lunyo so yang na urusan dengan lung urusan lung tanggung urusan jih ya bina urusan jih dengan orang lain lung tanggung nyame kebaca truk ka 100,000 harga walaupun kan segadu ya jadinya tamulazamah baca-baca. Diceritakan dulu ada seorang yang megah lam kampungnya lam tempatnya kan khasyaf keramah ya jadi keramat kan kamegah deh kalian ya handeh di ulegop tembus pandangan kasyaf. Kemudian nasira urung lam kawannya nah kalih gemeratibkan kalimah la ilaha illallah 100,000 harga. Bak sabah pertemuan tiba-tiba tengku yang bunuh kasyaf bunuh geklik lam kawan urang tengah-tengah sengap kageng gemusu lam kawan maklum lam neraka kageklik gepegah mak lam neraka bilang mak kan kamelingai dia kekalan mak lam neraka. Jadi lina urang yang bunuh kalih gebaca kalimah la ilaha illallah gena tes. Yang pertama getes punya keramat kan pokon ya punya dia ke yang atas anda dia lega pokon ahlian gena penyakin rawa gelam lagi yang kagak yakin bum tamah yakin bahawa so yang baca kalimah la ilaha illallah dengan tu 70,000 harga sampai lebih 70,000 harga nyan bebas tubuh daripada api neraka buh gebaca kerawagah atau gebaca leraganyan gebi hadiah kegop ge hadiah fala kegop kakek lam kawan urungnya yang na baca amalan bunuh 70,000 harga latih kana berapa gop nya kuno tes tungkunyan punya keramat pokon latih ganyan fala amalan lun bacaan lun 70,000 harga kalimah la ilaha illallah kalun hadiah ke mak ganyan Gusuk hidung kubunuh alhamdulillah kagerung li Allah alhamdulillah kagerung maklum li Allah hang berapa kagak hadiah pala ke mak ganyan. Jadi aku meyakinkan bahawa benar ada kasyaf na keramat na urung yang lebih amalan keramat ke ya nyo tungkunya betul-betul dia kekalan wati lam neraka dia kekalan wati kagerung juga dia kekalan. Yang kedua benar-benar yang bahawa mengucap kalimah la ilaha illallah 70,000 harga yang sama dengan kagak paharam tubuh katanya dan roh katanya bapui neraka nyan mak sekilas lentuan pegah tentang kelebihan kalimah la ilaha illallah.